Dillai High School along 5th Environment Day katalon dun. Pini vosik ni phaipo arni Dillai High School along 5th Environment Day katalon dun. Labangso along Thengpi arong tame apon lo. Labangso along alohi Aman penang kachetong dun lake. Karbiang Autonomous Council Retire Sir Longki Timung Lapen. Ex-Ranger Forest Sikari Teron alangli koson si Thengpi arong kalana nangji puta pachini pon. Lapen alangli arideng ben sitame Thengpi arong apon lo. Lapen adun thu Karbi Student Association Bokajan Regional Secretary Nobin Rongpi sitame jumesen pen lo Charlie au somarato maphan lamthan pachini pon. Lapen Dillai KSA Head Branch atumta may along nang chitong dun si 5th Environment Day katalon along ardi nang pidun. Dillai High School Headmaster Joyati Teron pipen Thengpi ke Japon linsi 5th Environment Day katalon mesen pen pachundun. HDP pen harsing Teron report ing Longki Birta. Dillai High School আমি মানে গ্ৰীণ বাতাবৰণ আনিবৰ কাৰণে এই কি বুলি কয় এইটো ইনভাইৰনমেণ্ট ডে লগত হেৰি কৰি পেলাই আজি এই বকুল গছ মোৰ ফালৰ পৰা ৰুবলৈ ৰাইজৰ ওচৰত হেৰি কৰিছোঁ দেই Pagumyo pan plastika hormu enede yepan ba enza hem kiwan tang aja di longet bang rubla mi kai dunangi lahan la mendang lo lang pa telong le ason imisen itu tadi upole mane itu ma thalong ding kai ta jipon misen timon jepa misen jepan mata naik pulang lo bukan nanjing angke itu India lo make 1986 nika 19 November Indira Gandhi itu Prime Minister Nunggu alangli bang Teron lo dia ledak itu India lo dah dapat solam make untuk pinai kurang alangli akai hik di